Mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu by'abaturanyi bifite amateka ahuriye kuri byinshi, ariko kandi bifite uburyo butandukanye bwo kubaka no guteza imbere ingabo zabyo. Mu myaka yashize ibihugu byombi byakomeje gushora imari nini mu rwego rw'umutekano no kongera ubushobozi bw'ibisirikare byabyo kugira ngo birinde ubusugire bwabyo ndetse bigire uruhare mu kubungabunga amahoro. Igisirikare cy'u Rwanda kizwi nka Rwanda Defense Force RDF kimaze igihe gishimwa ku rwego mpuzamahanga kubera imyitozo ihanitse, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'uruhare rwacyo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Ku rundi ruhande, igisirikare cy'u Burundi kizwi nka Force de Defense Nationale du Burundi FDNB nacyo gifite uburambe mu bikorwa bya gisirikare ndetse kimaze imyaka myinshi kigira uruhare mu butumwa mpuzamahanga bwo kubungabunga amahoro. Ariko iyo urebye umubare w'abasirikare, ingengo y'imari y'igisirikare, intwaro zigezweho, ingabo zirwanira mu kirere, imyitozo, ikoranabuhanga ndetse n'uburambe ku rugamba, ni ikihe gisirikare kirusha ikindi mu mbaraga? Ni ikihe gihugu cyaba gifite amahirwe menshi yo gutsinda urugamba mu gihe haba habayeho kurebana nabi maze ibihugu bikakoranamo bigatangira kurwana? Muri iki cyegeranyo tugiye kugereranya RDF y'u Rwanda na FDNB y'u Burundi twifashishije amakuru atandukanye ku bushobozi bwa buri gisirikare, turebe aho buri kimwe gikomeye naho gifite intege nke. Hanyuma turasoza twasobanukiwe icyahiga ikindi mu kurwana ndetse n'icyatsinda ikindi mu gihe habaho kurwana hagati y'ibi bihugu bibiri. Niba ari ubwa mbere ariko wari wisanzwe kuri umurongo mugari byagera mu Rwanda, cyo usabwa ni ukana subscribe ugafungura inzogera kugira kwezi gusobanukirwa n'ibigero muri guteguriye. Iyo mugiye kubana ndi topa. Ariko mbere yuko dutangira munyemerere mbasaba akantu kamwe. Banzwa ne subscribe unafungura inzogera kugira ngo tubane gatanu ku kandi nanone munyemerere dutangirire ku ruhande rwa RDF, Rwanda Defense Force. Rwanda Defense Force RDF ni igisirikare cy'u Rwanda cyashinzwe nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kigamije kurinda ubusugire bw'igihugu, umutekano w'abaturage no kugira uruhare mu kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Mu myaka irenga 30 ishize, RDF yagiye yubaka izina ryayo rikomeye muri Afurika kubera imyitozo ihambaye, imiyoborere myiza ndetse n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho. Kimwe mu bintu bituma RDF itandukana n'ingabo nyinshi zo mu karere ni imyitozo yayo ikarishye kandi ihoraho. Abasirikare bayo bahugurwa mu buryo buhoraho ku ntambara zo ku butaka, ibikorwa byo kurwanya iterabwoba, ubutasi ndetse no gukoresha intwaro zigezweho. RDF kandi ikorana imyitozo n'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika no hanze yayo, bigatuma abasirikare bayo bagira ubumenyi buhambaye. Ikindi cyatumye RDF zamuka cyane ni imiyoborere n'imitunganyirize y'ingabo. Ifite inzego zikorana neza kuva ku bibazo bukuru kugeza ku basirikare bo hasi, bigatuma ibyemezo bifatwa kandi bigashyirwa mu bikorwa mu buryo bwihuse. Ibi byagaragaye mu bikorwa byinshi byo kubungabunga amahoro ndetse no mu bikorwa byo kurinda umutekano w'igihugu. Mu rwego rw'ikoranabuhanga rya gisirikare, RDF ikoresha uburyo bugezweho mu itumanaho, ubutasi ndetse no gukurikirana ibikorwa by'umutekano. U Rwanda rwashoye imari mu bikoresho bifasha mu gukusanya amakuru no guhuza ibikorwa by'ingabo ku buryo bwimbitse kandi bwihuse, ibintu bifatwa nk'intego y'ingenzi mu ntambara z'iki gihe. RDF kandi ifite ibikoresho bihambaye birwanira mu kirere, zirimo kajugujugu za gisirikare n'ibindi bikoresho bifasha mu gutwara abasirikare, ubutabazi, ubutasi n'ibikorwa by'umutekano. Nubwo zitangana n'iz'ibihugu bikomeye ku isi, mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba zibarirwa mu zifite ubushobozi bugaragara. Kimwe mu byatumye RDF imenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga ni uruhare rwayo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango w'abibumbye UN Peacekeeping. Abasirikare b'u Rwanda bakorera mu bihugu bitandukanye birimo Central Africa na Sudan y'Epfo, aho bakunze gushimirwa ubunyamwuga, discipline n'ubushobozi bwo kurinda abasivili. Abasesenguzi benshi ba gisirikare bagaragaza ko imbaraga za RDF zidashingiye gusa ku mubare w'abasirikare cyangwa intwaro zifite, ahubwo zishingiye ku myitozo, ikoranabuhanga, imiyoborere n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa bya gisirikare mu buryo bwihuse kandi buteguye neza. Ibyo nibyo bituma ikomeza gufatwa nk'imwe mu ngabo zikomeye kandi zubatswe muri Afurika. Ariko se ni ibihe bigira igisirikare cy'u Burundi ikidasanzwe? Nabyo munyemerere muri iki gice tubirebe. Force de Defense Nationale du Burundi FDNB ni igisirikare cy'u Burundi gifite inshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu, umutekano w'abaturage n'ubwigenge bwacyo. Nyuma y'amasezerano ya Arusha n'ihagarikwa ry'intambara y'abene gihugu, igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuvugururwa kugira ngo gihuze abasirikare baturutse mu nzego zitandukanye zari zarahanganye. Kimwe mu bintu bikunzwe kuvugwa kuri FDNB
n'uburambe bw'abasirikare bayo mu bikorwa by'intambara byo kurwana no guhangana n'ibibazo by'umutekano. Kubera amateka y'igihugu cyanyuzemo, abasirikare benshi bahawe amahugurwa n'uburambe mu bihe bitandukanye by'umutekano. Ibintu byafashije kubaka igisirikare gifite ubushobozi bwo gukora mu bihe bikomeye. Mu rwego rw'imyitozo, FDNB ikomeje gutegura no guhugura abasirikare bayo kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo by'umutekano bigezweho. Nubwo ubushobozi bw'ibikoresho n'ingengo y'imari bitangana n'ibihugu bimwe byo muri Afurika, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwibanda ku kongera ubumenyi bw'abasirikare bacyo. FDNB yamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga kubera uruhare rwayo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia. Mu gihe kirekire abasirikare b'u Burundi bari mu ngabo za AMISOM, nyuma zihinduka ETMIS zarwanyaga umutwe wa Al-Shabaab. Uruhare rwabo rwatumye u Burundi rubona izina rikomeye cyane mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Afurika. Ku bijyanye n'ingabo zo ku butaka, FDNB ifite abasirikare, imodoka za gisirikare, imbunda ziremereye n'ibindi bikoresho bifasha mu kurinda igihugu. Imbaraga zayo zishingiye cyane ku ngabo zo ku butaka kurusha izo mu kirere cyangwa ikoranabuhanga. Mu rwego rw'ingabo zirwanira mu kirere, ubushobozi bw'u Burundi ni buke ugereranyije n'ubw'ibihugu bimwe byo mu karere. Bifite ibikoresho bike byo mu kirere kandi ubushobozi bwo kuvugurura no kongera ibyo bikoresho bushingiye cyane ku ngengo y'imari y'igihugu ifite. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga rya gisirikare, FDNB ikoresha uburyo butandukanye bwo gutumanaho no kuyobora ibikorwa bya gisirikare. Ariko abasesenguzi benshi bagaragaza ko hakiri urugendo mu kugera ku rwego rw'ibihugu byashoye imari nyinshi mu ikoranabuhanga. Ikindi gikomeye kuri FDNB ni ubushobozi bwo gukora ibikorwa byo kubungabunga umutekano imbere mu gihugu no ku mipaka. Kubera imiterere y'igihugu n'ibibazo by'umutekano byagiye bibaho mu myaka yashize, ingabo z'u Burundi zagiye zubaka uburambe mu gucunga umutekano no gukorera mu bice bitandukanye by'igihugu. Muri rusange, FDNB ifatwa nk'igisirikare gifite uburambe ku rugamba, discipline yubatse mu myaka myinshi n'uruhare rwagaragaye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Afurika. Nubwo gifite imbogamizi mu nzego y'imari, ikoranabuhanga n'ibikoresho bigezweho ugereranyije n'ibihugu byo mu karere, gikomeza kuba kimwe mu bisirikare bifite ijambo rikomeye muri Afurika yo hagati no mu karere k'ibiyaga bigari. Ukurikije amakuru y'ibyavuye muri izi nyandiko tumaze kurebera hamwe, urabona ari ikihe gihugu, ari ikihe gisirikare gihabwa amahirwe menshi mu gutsinda urugamba mu gihe u Burundi n'u Rwanda byakoranamo? Igitekerezo cyawe muri comment. Ariko nimba uri ubwa mbere wese anzi kuri umurongo mugari byegera mu Rwanda, cyo usabwa ni ukana subscribe ugafungura inzogera kugira ko gusobanukirwa n'ibyegera muri guteguriye. Njye mwumvaga ndi Topa, naho ubutaha.